santil hu Lish holomil qatzolbal chiruli shamana nashkabai chishunil reshkebal shloal liqagwa Dios. Ut li qatzolbal chiruli kutana nash holomiaqui linakwom ut li rahok. Li qatzolbal naqatausa li capítulo 8 re lihu 1 de Corintios chalensa li versículo 1 tohsa li versículo 13. Ut nakwaj naqtaqa bi arut saqal chih ish yo chi atinak li qatzolbal chiruli kutana Nashtiel versículo 1. Anak cuanto atinak chirish likaru mayeham il chirueb liyal koshlam il Dios. Ya lakwi nakwan kakaush chikahunilo aban rikin lishnimal nagwok nak eto klikwing. Kahkwi li rahok nakablankre li komonil. Kau nak ahel choke shnawbal karu tsakali yochish yebal ke li santilhu arin rikin li versículo Yo konchak shirabinkil li qatzolbal shenumek chirish li hachok ib li kwang sa iglesia ran Corinto. Ut li apostol Pablo anak kwantyo chi atinak chirish eb li tsekemq li yechim bileb li mayechem bileb chiruheb li kibam il Dios. Hain akwi hunchik li naleb li yohkwi chi hachoke ru li iglesia ran Corinto. Neke taulimank kwib li chud chan eb li kaweb chi krip sa li shpabal ut eb li tohkuneb. Shpanak kwan kebli neke kihok rechan naksashkaba nak neke shnauchik nak kwanchik li shnawgomeb sa ishtsegankil li tsekem klikye chimbil chiruheb li yibam il Dios ma kalen li chahkilal chiruheb haneb han li neke shkoshla abanan kwan keb li hunchutchik li neke shye nak moko usta li kyokeb chishpanungil li hunchuta li neke shkoshla nak kwan shnawgomeb shpanak hel li shkab chut neke shye nak Inkarach secankil eblit sekemqa li yechimbil chik chiruheb li khalanil Dios. Li apostol Pablo nakna atinek chirish li shkapchut hali tohkuneb sa li shpabal hali neke koshlankre nak moko ustash sekankil li sekemq eblit tip manak li sekemq chishkhunil li yechimbil chiruheb li khalanil Dios. Shpanaqa toho yokeb chipabang Tohkwanlik areru link aneke shtawru chitsakal reru ut tohna shikahkwi lish oleb chirish lish naktil chak pabaleb manaklik aru kainakeb chak shpanungil nakter ut sa ril paleb li neke shkoshla nakaweb chik sali pabal chitsekang chimaka neke shkoshla chirish li tsekem kain li yechimbil chikru chiruheb li khalanil Dios neke shye sa ebli versículo 9 tohsa li versículo 11 nak tentor il balqib marian chal yogochi angelak holi tichkobal chokreheb li juntesali tohkuneb sali pabal abanan li santil hunash kochiku naklish sekankileb li tsekem kaan li yechim ilchik chiruheb li yibam bil Dios manakli khalanil Dios inka us sekankil maka rahrilom hunak lak pabanel chi tsekank saibli hunal hohaan salishnik eheb ebli kibam bil Dios. Nashche salihu Hechos capítulo 15 versículo 20 ut versículo 29. Naqtento taqilqib rikin li mayaham bileb chiru li koshlam bil Dios manaqli bech bil Dios chiru li yum etak li ko etak chan abanan chiru akwi li tsekankil li shkikeleb li shul manaq tsekankileb li shul li yats ileb moko ustakwi li tsekankil li kik shbanak shaan li yuamjan li hu Levíticos. Nashtiakwi sali capítulo 21 ut versículo 25 cuanco salihu Hechos. Autirishep li makwa eba judi li she okchipa bang la osh kakub uchkatsiba nak cheshkolak rib chiru li tsekemq mayeham il chirueb li khalan li Dios. Chiru li kik ut chirueb li yatsmil shul ut ingate ko betak te yum betak. Utoshi kanakwan salihu Apocalipsis sali capítulo 2 versículos 14 ut versículo 20. Nakwahnaktaqwilaat. Liqaqwa Dios na atinak chirish lishpabalak Balaam. Lishke baleb chit anek lishtenamik liqaqwa Dios eblak Israel sa istekankil li tip li mayaham il chiru ebli khalen li Dios inkana kulak chiru liqaqwa Dios aan. Nashye sali versículo 20. Apan chaah nakwek achakwish naknakakul chik angelak lish Jezabel li ishk
Haan li nashkierib nakprobet utyo chish solbaleb uchish pala inkileb lak angel chiku renak teshmush ribeb ut testsekalitib mayeham il chirulish Yosep. Usali apostol Pablo mokokish usep ta chikaw chirish sakalina lebain shbanak li yo chish chalbal shbanungil apostol Pablo arin haan chalbal shkub ankil ru li hachok ib li kwang sa shyanqeb eblak Corintios. Moko yalmagata kirahkwi li naleb li yo kep chish banungil arin. Chimukoshik ta naril li nagwom inka. Shbanak kwanak li nagwom jan nagosh am chish etingil qib uchish banungil li ka akreruling aus. Ucht an baleb li kakomon manakshik ebaleb chitichkok li kakomon li tohkuneb sa lipabal ut chihokan sa kakabalaon ke sachk. Sa hunchik li atin. Kui kwang li kanawom aban maka li karahom maka na ok kui li nakabano. Kui nakanaw nakli nakabano. Inka us chiru li kagwa Dios. Kakanap akshbanungkil. Kui lao nakara li kagwa Dios. Utakarahe bak li kas li kitsin. Kakanap akshbanungkil usta nakulak rakchiku ebli na lep. Manakunaklik aru ren kinka takakehep chitichkok ebli kas li kitsin li dokuneb sa lipabal. Li sakal na go matkos kitsin nakulak. Naknokukulak akwi chishrapal li kagwa Dios. Ut li kagwa Dios nashkul manaknaril li karahomain. Nakanaw nakakwan hunak kwili Dios, chan li Deuteronomio 6:4-5. Abi Israel, li kagwa li ka Dios an hunak kwichi kagwa. Tara li kagwa la Dios chanchala chol, chanchala kwam u chanchala mitseo. Hukanak, kwikwang li ka nawom aban maka li ka rahom chirish li ka Dios, maka na ukwi li karuli nakabano. Adin li Apostol Pablo kish kanabeb, chish tsekangki li karuli ni kerahaneb. Abanan chirup ligutan na indi yukap chichalak yoko chish solbal shkomon chirish lin alebain. Lishala lila anak kwila o nakarali kagwa Dios, nakaraib li kaslikitsin, tentonak takadikip racha bangileb li kakreru, linak yok say li kachola o, linakulak chikula o, sashkaba li karahom chirish li kagwa Dios, huakwi chirisheb li kaslikitsin. Kwi kwa hunak lina leb li inka nakatrush ka na bangil, naw naklarahom chirish li kakreru ain, sa hunak li honal taruk chisukik hohun li karo linkaus. Kapat sa kunay liklikateng angkil chiru li kagwa Dios, utanta shaklita o soptesin kakuyagwe chiru li kutanain. Pati o siya ko naksinagwa chubeni, nakat ko'y beni sa hunchik li kagahel.